Hayırlı gün, hayırlı kеш hem hayırlı tü hürmetli tamaşaçılarımız. Assalamu alaikum. Bugün bizde 23 fevralga hem 8 martga bağışlangan İdenler Soğuş Tapşırığının ikinci çıkarılışı. Hem sizin bilen min Almaz abi. Hem bugün bizde konakta Venera apa? Adil Perspektivi abi. Hem ideyiz kavgelerini anlatıp gideyim. Bizden iki konağımızga birile birim. Kim bu iki kındaş arasında birini tizrek, jitizrek, kışırek yegi yaxşırak ötey, şu jüngşi bolup sanala. Hazır indeydeğiz birim sayılarak bir şey. Ötken çıkarılışta apaga saygı mümkünçülüğü verilgenge göre, bugün saygı mümkünçülüğün yigit kişiye vereyim. Tirimkey. Oyunun maksatı neden ibaret dostlar? Bizden iki katnaşışımızga da verilek kartalar, hem alar o kartalar yardımında 4 katlı tirinkey tüzürge tiyişler. Lakin bu birim ana kadar jingil bulup tuyulsa da, alar 2 minut sayın ventilatorun kavazı alırlar, şu ventilatorunu, hem özünün kündaşının tirinkeyin işe alırlar. Oyunun jimüşçisi bulup bilgilenen şu, kim özünün tirinkeyin birinci bulup tüzey. Hazır mı? Hazır. Hazır mı? Elbette. Başlıyoruz. Şöyle mi? Hazırki vaqtda iki qatnaşışımızın da ventilator qabızaga mümkünçülüğü tuğdu. Qabızamız. Adil, Ete qabızamız deyip. Qabızamız ventilatorunu. hem Adil'den açıklık gidecek. Все bitti. Айда, короче, кто проиграет, тот и ежеет. Опа! Еще смотрите, что. Кто придумал правила? Кому пожать горло? Венера апофилолог болса да, анның йұртты көресің қой. Нығырақ келіп жеға. Строительді разовесті. Можно выпустить даже. Венера апада әлі хаман бар мүмкіншілік қабызаға вентиляторны, әліге Адil қабыза алмыш екен, таймер әлі нөліға түшмеді. Ләкин мен мөмкинлекне кулланмыйм. Венера апаның бар өзінің көресін сірі, ол карталарынан реброларын бөгерді. Вентилятор. Ну ты ж ты. А еще? Біздің Adil жан сайлы вентилятор мүмкіншілігін. Я не захотела слаб, что ли.
Min tüzügen yurtның qapqasını күндә җиле какмасын. Аделнең тирәмкәенә күз салсаң, Адел безне фундаменттан башларга булды. Инде. Бу идея. Yes! Фундамент булышмады. Венера апа елый үкереп, йортымна Адель батты дип. Şu Венера апа елама, вентилятор сездә дә бар бит. Безнең дусларыбыз шул хәлдәк бер-берсен жәллиләр мисән, әллә инде өметсезләр, гомумән вентиляторны кабызганнары да юк. Кабызыгыз. Кабызыгыз. Һәм менә безнең Адель җан әйтә, җанны кабызырга. Я не гейтем, понятно? Я не гейтем! Зато я, если что, смогу защитить свой дом, понятно? Венера апаның вообще сопернический дугын уятты һәм Аделдә без күрәбез җиңүгә бара торган Юлан! Вентиляторлар. Вентиляторны! Тыңда! Венера апа салды вентиляторны. Шабрак битсен! Bugün bizim oyunda җиңүче булып Адель билгеләнде. Счет 1-1. Һәм хәзерге вакытта конкурс игълан итәсе кирәк. Кем контактта бу видео астында беренче булып комментарийларда Домовой сүзенең татарча тәрҗемәсен язачак, шуңа шәхсән миннән бүләк. Һәм без җиңүченең исемен киләсе тапшыруда беләчәкбез. Сезнең белән булдым мин. Идәннәр сугышы тапшыруының алып баручысы Алмаз абый. Язылыгыз, лайк куегыз һәм киләсе очрашуларга кадәр. Пока.